Dobar dan, dragi gledatelji televizije 4 Rijeke. Pozdrav u emisiji Blendologija. S nama je opet predivna Helena. Helena, kako smo? Odlično, Robert, ti? Ja sam uvijek sjajno. Kaj bomo danas lijepoga radili? Evo, danas nećemo koristiti naš blender. Nećemo? Ne. Znači, opet nema ništa za jesti. Nema ništa za jest, ali napravit ćemo. Ali ti, da, budemo se to dogovorili. Danas ćemo napraviti jednu masku za lice. Dobro. Da, od sirovih, znači namirnica. Super. Evo, koristit ćemo najjednostavnije sastojke moguće, znači kokosovo mlijeko, avokado i latice ruže. Odlično. To je to. Ti si meni već pripremio malo avokado prije emisije, tako da se ja ne moram puno... Vidi se po igru kog skulptura, znači toliko umijeću rezanja. Bitno je da si ti nešto radio, tako da ja neću prigovarati, to ćemo mi sve iskoristiti. Evo, ovdje smo stavili kokosovo mlijeko, znači, evo i ti znaš nešto o kokosu, pa možeš reći. Kokos je zapravo odlična stvar, odlična namirnica, znači sve kokosova voda, kokosovo mlijeko, kokosova mast je super ne samo za kožu, nego i zapravo i za naše zdravlje. On je prirodan antibiotik. Trebate ljudi inače znati sad ovo što ćemo mi stavljati na kožu, da sve što stavljate na kožu, ako ne možete pojesti, nemojte ni stavljati za 6 minuta u vašem krvotoku i zato sve ove kreme od poznatih proizvođača su užasno agresivne i jako štete našem zdravlju. Ovo što ćete sad vidjeti, znači stavit ćemo zapravo ovu masku, ali ćemo i pojesti. Zašto? Zato što je od prirodnih materijala rađeno i zapravo to je najkorisnije što možete staviti na sebe. Tako, aj probat ćeš ti na lice da vidiš, evo to je i za muškarce i za žene, znači svi mogu koristiti tu kremu, odnosno kremu, masku više za lice. Tako je, ali ćemo ju popapati. Ali ćemo ju probati, naravno, da vidiš da ja tu ne radim nešto. Evo ga, znači mlijeko je ovdje pripremljeno, kokosovo, to si rekao, znači ono inače vrlo dobro hidratizira suhu kožu. Super. Tako da je odlično i je dobar protiv bora. Odlično. I jako ti je kokosovo mlijeko dobro ako dođe do nekakvih opekotina od sunca ili tako nekakvih stvari, znači crvenilo kože, osipi. Znači ljudima ću reći sve ono što ima jako puno E-vitamina je dobro za vašu kožu, znači to su recimo pšenica, pšenične klice, bademovo mlijeko, kao što smo tu stavili lijepo, znači stavit ćemo i ružu, stavit ćemo avokado, stavit ćemo i odnosno stavili smo već kokos, znači to su sve namirnice koje imaju jako puno prirodnih, znači i ulja u sebi, a i vitamina koji su korisni za našu kožu i za naše tijelo. Tako je, evo ovaj avokado je dosta mlad, pa nam nije baš prezreo unutra, pa ga možeš i pojesti. Ćemo vidjeti sad kako ćemo ga... Dakle, slatki, ne bi smjeli slatki. Da vidiš sad on kad je mlađi, onda malo... A slatki je zbog kokosovog. Da, možda si uzeo sa kokosovim, da. Ali dobro je. Evo, malo ćemo, neka se opusti u kokosovom mlijeku. Znači, avokado ima vitamine A, C i D koji su izvrsni za kožu. Isto tako, protiv svih ovih stvari za koje je kokosovo mlijeko, za to je i avokado. A sljedeće što ćemo dodati su latice ruže. Super. Inače čuo se za ružinu vodicu, mi ćemo sad, nećemo raditi ružinu vodicu, ali ćemo iskoristiti direktno latice naše ruže koja nije špricana ni pesticidima i ničim. Znači, vjerojatno puno ljudi nije ni znalo da se ruža može i jesti. Što ću ja upravo probati. Tako, i ti ćeš i probati, a i može se staviti znači za kožu i izvrsna je u jednom i drugom obliku. Samo se treba paziti da tamo gdje se bere da nije špricana i da nema nekakvih nametnika, ali dobro.
to... Inače, najbolje ružu pošpricati recimo s koprivom i to je odlična stvar protiv nametnika i štetočina u vašem vrtu. Ja znam da zapravo puno starijih ljudi koji imaju znanja su koristili uvijek recimo ili čaj od koprive s kojim bi pošpricali zapravo to bilje i riješili bi se nametnika. Tako je, kopriva je idealna za te stvari, baš najidealnija za riješiti se raznih gubica. Znači ja mogu malo ovako ovoga, evo ne? Možeš i ruže probati, mogu ti staviti sa vlascem, napraviti salatu. Evo ga. Ruže je super. Vidiš kako ovo lijepo izlazi. Evo i to je to. To je to. Komadići su nam malo, to ćemo još malo. Znači, sad smo to sve tu lijepo stavili. Stavit ćemo i na moju kožu, nećemo sad stavljati na lice zbog snimanja to svega, ali ćemo staviti na ruku da ljudi zapravo vide da je ovo potpuno zdravo i potpuno odlična stvar za napraviti. Evo, to je, vidiš, i razmazljivo. Evo, tako se stavi na lice. Na lice. I dobro, koliko se drži otprilike? Pa drži se jedno 15 minuta i nakon 15 minuta, ali treba prethodno lice biti očišćeno, znači dobro se očistiti, onda se stavi ovo i nakon 15 minuta ispere i to je to. I koža je odmah glađa i puna. I zapravo fino miriš, mogu ja to polizati malo? Možeš, da, naravno. Ovo je odlično. Da, evo vidiš, jako je fino, znači sve ono što stavljamo na kožu bitno je da možemo i pojesti, onda je to ono pravo. Super, odlično stvar. Kaj smo sve stavili unutra? Stavili smo avokado, stavili smo kokosovo mlijeko i stavili smo latice ruže. Odlično. I ovo zapravo ni ne trebaš micati za sebe, nego poližeš samo. Poližeš za sebe i to je to. Viš kako si ti praktičan. Viš, pa da, pa kaj sad trošiti vodu kad možeš, dobro, na lice ne možeš, ako sad na lice staviš, onda je malo teže. Onda daš nekom drugom da te poliži. Da, dođeš curi i kažeš, evo, ili ti dođeš curi i kažeš, evo sad će, viš da imam ja sad neke ideje, ali dobro, nećemo sad. Sve se sjetimo. Dragi gledatelji Televizije 4 rijeke, nadam se da vam se sviđa ovaj recept za masku. Zapravo vrlo zdravo je i sve ljude, pa neću nagovarati, ali mislim da bi im bilo jako pametno zapravo da što prirodnije stvari stavljaju na svoje lice. Jer ako ne stave, imat će jako veliki problema dugoročno. Eto, to je to. Hvala, Helena, puno ti hvala na ovom predivnom receptu. Dragi gledatelji, ugodan ostatak dana vam želim i budite mi pametni. Pa, pa!